بسیار شد ما با آسانتر میشه زندگی گفتم ما همیشه باوری داریم. همین شما در اومده تماشا کنید وقتی خالگیتون با اویلتون قطعی فرزنداتون قطعی این بسیار شما وقتی که ندیدید خودتون میفهمید گپ درباره چی میره. یکمین کاری که من کردم این چی بود؟ اولین کاری که من کردم رفته در قشلاق برای که این قشلاق به دیگرگونی شه همین قشلاق انگلی شهر به گیم پلان میسازن همه قشلاق ما پروژه کردیم اول رفته در همه قشلاق پروژهش ساختیم. برای چی؟ برای که آدمو فهمن که چی مقصد داریم چی خیلی شدنش ممکن است. من همین رنگی که زمین پروژه را مونده اینجا من نشون داده استادیم ما رفتیم روز جمعه مسجد بعد از نماز جمعه مردم که نشون دادیم گفتیم که همین خیلی عبودی کردنی هستیم همین خیلی دیگرگونی ها کردنی هستیم نه که ما بیاردم شما این کار کردن نمیتونیم. ما این کار کردن میتونیم همون وقتی که شما هماتون در پهلوی ما باشید در پهلوی ما مهنت کنید بعد میبینیم که همین دههای ما دیگرگونی شدنش ممکن. شما با پروژه ویدنامی یا ویدنامی معلومه ویدنامی او آخر شما ویدنامی بچه خب همین یک قشلاق تنگدست با ما کلور شده هستیم ما که 426 تا خانه دارد همگی خانه آخرین خانه من است چون که 26 بدلش قبرستان سر میشه بالا دیگه هیچی نیست. نمره آخرین خانه من ممکن که 20 و 30 یا نمره بالیسای و اپتیک و مغازین و مسجد و دیگر رو باشد گرید значить 400 تام کمتر میمونه. با یک قشلاق تنگ به ما جای مایده و تولد شده هستیم نه که همین قشلاق مایده ها خیلی بسیار علما برآورده است خیلی بسیار شخصای موفق برآورده است بسیار پروفسورای علمای مشاورای پرزیدنتای سفیر و همینا برآمده است. همین قشلاق ما بسیار آدما میخوانند در قشلاق ما در حقیقت میخوانند آدما نمیدونم این از چی سبب باشه یا که ممکن از سببی که میفهمند که اگر که نخواند یک عمر همونجا میموند خواند ممکن حیاتش دیگر میکنه به همین سبب ممکن میخواند. من این قشلاق ما یک جایی که من همین دایره است دیدید من این پای بوای کردگی یک جایی هست که هر سال همین لب دایره سری 7 سال یا 10 سال سیل میبیاد از سه طرف بالا میبیاد از طرف کزدام میبیاد این طرف میفراد سیل میفراد و بین پیش دایره میگرد بازا و همین دایره میخیزد خانه های مردم زیر کرده میره هر سری 7 سال یا 10 سال همین چی میشه تکرار با تکرار برای همون میزنه راه مزده میبرد کوپروکا میبرد بعد زمین های مردم رو ویران کرده میره. و ما مقصد گذاشتیم که اول یکم کاری که کردن در کار همین راه حل سیل افتادن در کار که وای کمتر ضرر کند ممکن ضررش میرسه که کمتر کند. اول همین مجرای دریا ساز کردن در کار راه ساختن در کار این چیزها به حد مبلغ کلان طلب میکند راه دریا این چیزها هم خیلی به حد خراجاتش بسیاره نه که وای کردن ضرور چون که بعض نکنیدن وای دهتون زیبش هم ندارد و بتون ویران میتابد. خب بعد اول من همین گیم پلانش کردیم بعد یک چند پروژه شنوندیم بعد رفتن نشون دادیم مردم با گفتیم که من همین خیلی مکتب‌ها من همین خیلی تویخانه‌ها من همین خیلی بیمارخانه‌ها باید که کنیم همین خیلی چیزها باید شود گفتن نشون دادیم یکم کاری که کردیم همین چی کنیشن مردم اول مردم دیها میدونن که این خراجات است اول هیچ کی باور نمیکنه نه که ما وقتی که کار سر کردیم مردم اومده قبط ما بایستاد دوم بار دعوت کردیم رئیس ناحیه بعد بین با شخصای توانا ما جمع کردیم که هم آدمی که اوج بالمانی توانا هست آدمی که کار چی کردن میتونه میفهمد ادبرا هست مصلحت کرده هر یک پروژه گفته فرمودیم نقشه کشی کردیم نقشه کشی چند وقت بعد یک این ماه چی بودنش در کار ماه دوم چی ماه سوم چی من یک پلان پیدا شد. سونی بعد از همین ما سر کردیم من خیلی سایت من ساختم اگر شما می سایت بدارید حاضرم در اومده دیدم میتل دو بای من گم میکنم شما این صورتش گیریتون و خونه بگرفته تماشا کنید اقلا رد اینترس تماشا کنید این مهنت به حد بسیار طلب میکنه. نمره سایت دههای ما هست در همین سایت کردن چی ما به یادم کرد تمام مردم ما که قشلاق برآمدگی بود همش فوکسش یک جا جمع کرد. بعضی آدما دوشنبه زندگی میکنند بعضی خوجان بعضی زفرآباد بعضی طرف اویله بعضی مهاجرا هست در روسیه بعضی در انگلیس بعضی در امریکا کجایی که رفتگی است این فرزندای که همین قشلاق برآمده رفتگی بود همش همین سایت ما رای کردیم گفتیم در اومده دیده است این سایت ما پر کردیم
اگر بینید یکمش بعد درباره دیها هست معلومات و دویم درباره همون ساختمان هست پروژه بعد مبلغ و حسابات و کانتاکت و همین چیزها هست چیکار کردیم نگاه کنید من اینجا همش پر کردم تمام معلومات تاریخ همین دیها و چی هست همین دیها دویم من همین خیلی کردیم و من این ساختمان ها هر یک پروژه‌ای که خواستیم که آبادی کنیم همین وای ما در آوردیم لوگوی آدم انکو هر روز ابنوید میشه سایت هر بگاه همین روز چی کار شده است параллельно یک چند تا پروژه رفته است هر بگاه اینجا загрузка شده است مردم در مورد دیدن میگیرن مردم آدمو در مورد دیگه فهمیشش زیاد میشه آدمو دیده یکدیگریش تحسب کرده آبادی کردن سر میکنه وقتی که ما این چیز نشون دادیم تمام خلق ما همش متحد شده کار بدر اومد همه کار بدر اومد مدت 7 ماه زن و مرد مردم ما کار کرد هر روز تا که 280 تا استاها بودن از خوجند تا دوشنبه دیگه جا استاهای متخصص ما از شهر بردگی بودیم که کارهایی که دیگه خود مردم کردن میتونست حشر خطی کردن بسیارش خود خلق با فرزندایی که مثلا از قشلاق ما برآمدگان در خوجند تا دوشنبه یا در زفرآباد زندگی میکنن همش ممکن که یک 3 بار یا 4 بار رفته 3 روز 5 روزه همون جستوده حشر به یاردم کرده من من نشون دادم میفرام شما برای که بینید من این پروژه ها هست اگر هر یک پروژه به شما دارید تاریخ پروژه میبینید از اول چه سر شد همشی پولنستو تا آخر چه شد سونی من این خیلی روی خط کردم من اینجا همه آدما در آوردم و نوشتم که هر یک شخصی که همین دیها برآمدگی گلاف نکی همین معرکه با خوش شدنش در کار صرف نظر این مجبوری نیست این وای نیست که هر کی باید که فلان پول قطع درآد یا فلان مهنت قطع درآد یا چه قطع نه که تو وقتی که همین دیها کلون شده هستی وقتی که فرزند تو همین مکتب دیها میخونه وقتی که جیانی تو دختری تو زنی تو بالیسی هم دیها میرد بیمارخانه استفاده میبری از جمعیت عقیم نما جمعیت با باش گفته من همین خیلی چیز ساختم ما گفتیم که کسی که چیز میتود خوش شود این مضمون دارد که اقلا اگر که هیچ کار کردن نمیتونی برآمده کار کن هیچ کار که کردن نتوانی مردم من همین جواب برآمده من همین دیدید بعضی 300 سوم بعضی 500 سوم بعضی 200 سوم بعضی 100 سوم چیزی که تیار زاتو همون یک همون کمبودی خودی هم مردم به استفاده میشه همین خیلی خوش شدن همش مردم همین وقتی که این پیدا شد آدمو یک دیگری شدید ناموس میکنن این گپ درباره همین پول جمع کنی یک تا استانوفه کردن نمیشه نه که زاتو متحد میشه خلق این چی خلق ما جمع کرد خلق ما متحد کرد و کار سر کرد سونی من اینجا حساباتش هست کدوم پروژه کجا با چه قبول رفتن چیکار شد از کی سهم گذار کرد چیکار کرد tak dalej همین ما کردیم از سایت به همش که هست آسان شد تمام کلتور فرهنگی که در همین قشلاق ما هست همش در آوردیم آدمی که میدید اوجه سودش میفهمید که برای آبادی قشلاق چیکار کردن در کار همین اگر که گویم که ما دولت ما آباد کنیم و وطن ما آباد کنیم از هر کس باید از دهش سر کنند از اهالی اول خانه آباد داشتن در کار بعد دههای خودت باید ساز کنی بعد ناحیه از آباد میشه بعد میشه شهر بعد میشه دیگه چی یک قدم من همین خیلی آبادی شد رفت بین همه 7 ماه با یک دهه ویران یک پسیالک بقوت برین شد این آدم ها همشون راهبرای پروژه‌ای که همین قبط من با استودن و کردن خدمت کردن مهنت کردن شب و روز خب من مثال تاریخ تعمیر مکتب من این مکتب ما من خیلی بود 3 etaje مکتب کهنه شده بود در و تریزی همین مکتب همین مهاجران ما خریده دادن بچه‌ای که مهاجر رفته دیدن کار میکنن در روسیه همونا خریدن آخری مکتب باشه ریمون کردن یک تا قشلاق‌ها جلال‌الدین بسیار بچه خوبن هم صاحب کاری دارن هم کارگرن به حد من همین مکتب همین خیلی من این خیلی شد من این خیلی مکتب شد آباد شد دروناش من این خیلی بودگیش به دروناش باران میچکید و ویرون بودن خود این کاتالوگاش هم ویرون بود من همینه خود مردم خودش کرد من همین خیلی سنفوش همین خیلی شد زمانه شد مطابق شد زمانه امروزه بود خب این بیمارخانه من این خیلی بود دیده استودیوم بیمارخانه صدای نمیدونم 60 باشه یا 50 کلخاز ساخته بود است در همین قشلاق ما بیمارخانه مایدار است نه که 12 تا قشلاق همین بیمارخانه میبیاد 12 تا قشلاق 5 تا قشلاق‌های ما با 3-4 تا قشلاق‌های مچا ما به میبیان این بیف آوردن همین ما به نزدیک نزدیک ما به میبیان چه که همه 8 کیلومتر 12 کیلومتر را نزدیک هستن ما به میبیان من همین خیلی ویرانه بود اما ویرانه تاریکی و گرفتگی شما ندیده استودیوتون این شخصی نه بیمارخانه دولتی بچه‌ها همین من گرفتم بیمارخانه پولنستو آباد کرده دادم برای خلق باز ما بیمارخانه ما عیناً بیمارخانه شهری است
ами чи хеле кам шаҳр отоплениё гарму ба ҳузур тай майка гашта меша ҳамон хела айнан ҳамон хела ҳамон хел карда додем ами халқ истифода бара хоб мана кушодашавии беморхонамо ба мана ваё рафтаги буданд вазири маорифу мана якчанда ваё рафтаги буданд худи муҳтарам раиси вилоят рафта буданд беҳад ба ҳамин дастгирии ҳукуматамо ҳамин ободо меша айсоби чӣ айсоби чӣ ақидае ки мо пешниҳод кардем дастгирӣ мо кардам чӣ ақидае ки мо ба буд дастгирӣ мо кардам баъд ҳам ҳамаҷиҳата ёрдам мо кардам хоб мана дидед мана якта вай буд ҷои холӣ буд амин байни деҳаи мо ба як ҷои вайронӣ пештатар амин оғалхонаи вай буд ба як кас канда амин мо раиси колхоз мегӯем канда ҳама оғала партофту замини ҳамвор карда буд якта 10 марда дорем ҳамин 10 марда одина номаш ҳавай гирифта парчами мо асон хеле хароҷот кардем ки бечора ман ҳамин хел парчами асон ки ҳозир парчами ҳамин вай мо байни қишлоқи мо аз парчами сентри ноҳаи мо ҳам зеботару хушрӯтару баландтар аст вақте ки одамо даст ба меҳнат задан хеле ободӣ карда метавон ман ҳамин парчама кардам анаин ман ҳамин хел оғилхонаҳои қишлоқ ман ҳамин хел ҷо аст ин ҳам ту нигоҳ кунед ранги афғонистон метоба оғилхонаҳои вайроншудагӣ ино мумкин садсолаҳо оғило пеш садсолаҳо пеш ҳамино ман мардум харидаму ман ҳамин хел ҷо кардам барое ки дар қишлоқ яктам шавад ҷои корӣ пайдо шад акоин асобе ки тест кардем сриё мо кам ҳозир неки ин вой корхонаи ман дуруст он тарзе ки ман мехоҳам кор карда истода гишти неки ина мо аста кардане чиба ки ман ин сехи мева коркарди мева ман мондам 2 метажба якум ба гиленбофи мондем ки мардума ё тем чӣ хел карда нашад нигоҳ кунам ашои хом мо намерасад ашои хом нест ҷои мо хунуктар ҳамон меваю сабансоте ки мо мешад шираш пасттар технология ки мо бурда мондагӣ туре наомаданак ҳозир накун бо ин технология мо дига карда истодем ҳама ният кардаги ҳастем ки қадим як ақаллан як 150 гектар дар ҳамон дар кӯҳҳо боғ мекунем халқ бадо ки баъд вай сириё пайдо мешад неки вай культураю технология дига кати ҳозир ман ин чиза алиш карда истодем ҳар як чи як қадам 3 сол 5 сол пас ино ҳамаш кор мекунад иншоаллоҳ ман ҳамин хел аз Туркменистон ман оварда одамоя чӣ хеле ки ман ҳамин наққошиҳое ки мо ҳамин парламентҳои худомо гӯем тоҷикҳои худомо бисёр аст ҳамин вай мо ҳамонона чӣ хеле карда чӣ хел гилемо кардан сувенирни чизҳо карда чизҳои хуб карда ҳамин чизҳо аста халқ мо ба ҳамон занакҳое ки вай унҷо ба кӯстум ба занакҳо фақат кӯдак тарбия мекунанд ё ки замин ба меҳнат мекунанд вақти холиги зимистон ба хонаш бас кун хонаш ба ҳамина духтани ё ти хонаш ба кардан мегирад дополнительный доход дополнительный кор як ҳунар ёд гирад дай беҳтар хоб ман ҳамин хел чиз сохтем худо ба шукр вақте ки мо ин кора сфар кардем якта бачамо мигрант аз Москва омада изгоҳоя сохт ҳамин изгоҳовай сохт бо якти дигаш омада беседкоя сохт аз мактаб ба ва студент меё марди кор ме Германия ба ин хуб кохе якташ ин мекунад якташ ба якти дига мо қишлоқо мо як ҷо ҳаст қишлоқи Қаздон қати мана ин мактаба акои Зубайдулло карда додан халқ ба яке мактаби беҳтарин кардан дар он ҷоҳои мо ин хел мактаба сохтан беҳад мушкил бовар кунед беҳад азоб мекашад ман ҳамин хуҷамба мактаб кардаги ҳастам мактаб мана медонед Оксфорд дидаги ҳастеда ягон рафтаги мешумо не шумо ақаллан як бор тамошо равед шумо ақаллан як бор рафта гардед вай мактаба вақте ки вай мактаба мо кардем дар Средняя Азия ин хел мактаб набуд чиба ки мо омӯхтем полностью ҳам Қазоқистон ҳам Ӯзбекистон ҳам Тоҷикистон баъд кардем ин мактаба ҳозир боша Ӯзбекистон Қазоқистон пайдо шуд неки ҳамон вақте ки мо кардем ҳамин хел мактаб набуд хоб гашта биёбача хоб ин мактаби Қаздон дар он деҳои мо мактаб кардан бовар кунед тилон қимат меафтад беҳад мушкила устоза ёфтан коргара бурдан ашои хомаш қимат мекунад мана ин роҳ дарё хароҷотиш ки бисёр буд ина ман ба калла гирифтам ҳамин роҳҳои мо бутун мисол ҳам об мебурад ҳама боло ҷубороҳай зимистон ба хунук ях мекунад раҳо вазнин ях мекунад мошин мепартод хунукай вай доимо ҳамин баъд аз ҳамин ҷо чашма сарчашма ҳарчи буд
об вайрон мекард роҳа ҳамин мо тагаш кати турубо партофта таги 1200 чанд фураҳо толка шебинг оварда бур карда сос кардем як глаб о баъзе ҷоҳош ки кӯҳ напида истодааст ва сос кардан дар кор ҳамин мо сос кардем худо бошуд бо ҳамаша асфалт кардем ин ранги посёлка шуд қишлоқи вайрона қишлоқи вайрона ранги посёлка шуд беҳад ободиҳои хуб шуд худо бошуд ман ҳамин дидед асфалт вай фақат светофор надор ако ман ният дорам ки бо 2-3 соли оянда ба 3 этажа 5 этажа дома месозам метавонам мардумро чунки ки замин нест унҷа асобе ки унҷа замин нест мардум фақат ҳамин калон шуд мебаровад шаҳр не ки шаҳр ба ки омад орзу мекунад ки ҳамон ҷо як кулби худаш бошад ки равад вақте ки рафт тобистон ба унҷи ҷаннатда салқин ҳаво такда барои чин чизро ман шумо нишон дода истодам ина нигаҳ кунед мана ҳамон чи пештартар ман мегуфтам ки ватана обод кардан дар кор ман гап қатъӣ мегуфтам ҳозир нишон дода истодам чӣ хел кардем чӣ хел шуд фаҳмидед пештартар агар ки ман мегуфтам кунед мешавад баъзеҳо бовар мекард баъзеҳо мо критикаван мекард ҳама одамое критикаван мекард ки худаш ҳунар надорад ё ки меҳр надорад ин ватанба ё ки фақат фикраш бада боварӣ надорад ояндаи миллат ба боварӣ надорад ояндаи ин ватанба ва фикрҳои бада менавист одаме ба ақл серамно дастгирӣ мекард ҳозир мо кардагимо нишон метиҳем ки мо ҳамин кора кардем шуд мисол мумкин ки дар он шумо бо як касе пайдо мешавад ки орзу дорад ки манам як хизмат кунам барои ватанам як ободӣ кунам ман ҳамин ин дайро ман ин роҳ ҳамина кардем мана ин ҷоҳое ки баъзе ҷоҳои дар гороби худи мардум ҳашар қатӣ карданд 7 моҳ бепрерив шумо тасаввур мекунед бепрерив мана ҳамин мардум шабурод мана ин якта душанбе ба ҳамқишлоқма аки мирзо инам бизнесменанд тамоми столбаҳои қишлоқ оварда задан ҳамаш солнечни батарея қатияд мегӯм ки фақат светофор надорем бо ҳамин чӣ дорем мактаби замонавӣ балиси замонавӣ ҳамин чӣ ҳаст дорухона магазин ҳамин чӣ ҳаст тӯйхона ҳозир мана нишон медиҳам шумо мана ин тӯйхона як тӯйхони дараҷаи олӣ шуд ки гостинси айнан ҳамин гостинсиҳои хурҷанд мо гостинса дорем онҷо ҳамин равед болои мана медбарем буре даронаш айнан ҳамин гостинсаҳои шаҳранд ҳамаи условаша ҳамаи услова фақат нархаш 10 баробар арзона тамом хай намедонам ростига ман ҳозир ҳафтадига медонам ки нархаш 10 баробар арзон мумкин 20 сум буд мумкин 30 сум буд ҳама қанун тамоми условаша оби гарм дорад отопление дорад ҳамин чӣ дорад ҳамин услова поёнаш тӯйхонаи беҳтарин калон ман аз рӯзе ки ҳамин шуд мардуми мо аз даста хонаҳош ба алов намекунад ҳаминҷи ва тӯяша гузонда истодааст ҳамин тӯйхона ба хоб ман ҳамин рӯзҳое ки ман ҳамин шанбеги мешавад халқ мисол аз шаҳр ҷамъ мешавад меравад якҷоя ҳамаш як ҳамакаса шуда ҳамин корро карданд ина нигаҳ кунед халқа зану мард заноям мардоям ҳама кор карданд 7 моҳ бепрерив бовар кунед тамоми оҳале студент астме муаллим астме ҳамин душанбе бисёр балисои душанбе ба беҳад врачҳои бақувват дорем мо профессорҳои бақувват дорем ҳамаашон рафта лопатка дасташ ба гирифта кор кардан ҳамино ҳамаш рафта қабати қабл истода кор кард як шогирди ман аз душанбе гирифту рафтаст як дута гӯспанд гирифтасу ба повороша гирифтасу рафта бе кафе дорад рафтаст ки мардума чой кардатиям равадага очураташ нашуда очураташ шуда ман ба телефон кардам ки устоз мана мегӯям ки баъд аз 17 рӯз ё 15 рӯз очуратат мешавад ман телефон кардам мо раиси маҳалла дорем гуфтам ин одам меҳмона ҳамин иҷозат тетун кунад ва харава саҳаре завтрак як кас метад абед як кас ужин як кас ҳар рӯз таги 300 каса хӯра мехӯронад ин халқ ҳамин хел будааст халқ агар ки як бор фаҳмад ба худаш ҳамина карда мегирад мо сар кардем халқ худаш давом дод ман мехоҳам ки ҳамин модели тамоми қишлоқҳо такрор кунад ҳамин модели тамоми ҷо ба қишлоқ кунад барои чӣ мо нависем деҳаи мо чунки ки ин натиҷаи беҳтарин метиҳад барои чӣ мо ҳамчун мисол сехи коркарди мева мондем барои чӣ сехи коркарди мисол пашм мондем мо ҳаракат кардем ки чунки ки қишлоқ ба фақат гову мол дорад мардум ҳамон пашмаш ҳаст аввал гирифта коркар карда аққали як чиз сохтан дар кор ҳамон имконоте ки қишлоқ бай ҳава истифода бурдан ҳозир дар ҳамин қишлоқ ман майли гес карда истодам проект кардам 2 сол аст проект карда истодам чунки ки барои агар шумо хоҳед гес созед майли гес шумо бояд ки 3 сола ва 5 сола фақат оба климата омӯхтантон дар кор прияхҳоя ҳамин чиза ҳозир ҳамин қишлоқ ман карда истодам
باز پروژهش که تمام شد همون پروژه هم گس میکنه هم 150 گکتار باغ میکنه جوی کار میشه آبادی میشه ما این نگاه کنید باور میکنید بعضی وقت اما از وقت شما کینای بینید دیگه من بعضی وقت 6 تا تماشا میکنم آبی دیدم میبرم خلق بسیار توانا بوده است خلق پرستو دستگیری کرده قوتش بستید خیلی توانا بوده است خب من همین خیلی آبادی ها دیده همین حشر قطعه من این درآمد قشلاق ماما من همین خیلی زنا کردگان سال دیگه تر شده است پروژهش با این خیلی بود و خیلی سال دیگه تر شده است در عملی با بهترین یک تا قشلاق من اکنون نظام دین کردن آنکه من این گپ من سال 23 مون کردیم سال 24 من هیچ کار نکردم خلق خودش اوجه گرفتن نهالشینان سر کرده به من یک منچی گپ نزدیم که من نفهمیم خلق خودش جمع شده اوجه مقصد موندگی که از 100,000 تا 1 میلیون از 300 تا 1 میلیون درخت میشود هر سال etap درخت‌های تو میوه خودشون کردن من کمتر نهال گرفته روی کردم قطار مردم تمام خودشون کرده استودن انا امسال باشد با جوونا و پروژه‌های خیلی خوب کردن خیلی پروژه‌های خوب پروژه کردم من باوردم که استاد بینه دمینا همین پروژه‌های ما وای کنید کرکتروات کنید که کدومش میشه کدومش نه اما من تجربه بسیار دارم میخوام که بچه‌ها پولشون نیست نشه من میخوام بچه‌ها پولش یک جای موند که با پولش برگردوندن گرفتن تا که پولش نیست نشه با آبادی کردن تا اگر که پولش نیست شه وای слабый میشه слабый که شد پیش نمیرید ما با اساسا نشون داده استودیم خدا خوش شده است با کدوم مقصد ما این چیزا شما نشون داده استودیم با همون مقصدی که ما آرزو داریم که وطن ما بهتر شه پیشتر رود خوب میشه همین در دولت‌های پیشرفته من رفتم در امریکا یاپونیا کره میدونید چی است عجایبش چی تمام همین دولت‌های پیشرفته مکتب спортзал больница همینا صاحبکارا کردگان دولت نه گپ من فهمیدنی بودجه دولت چی بمیرد بودجه دولت برای اختراع نو کردن معلم با مثال پنسیون از دادن آدم با معلم با مثال تو سوهای نаука با изобретать کردن چیزهای نو تکنولوژی نو بودجه دولت این چی بمیرد اگر که ما خواهیم که دولت ما هم پیش قدم شود و اقلا شرایط زندگی ما بهتر شد ما هم همین چیزا باید سازیم همین مدل پرکتیکیسکی مدل امریکا روید من چندین ووزهای امریکا برآمد کرده هستم وقتی که پیش ووز بمیداره استند دارن با استند کلا دیوار همون ووز بنویسته یک کلان امریکا یک دوسکا بریم 20 کاس 50 کاس 100 کاس سرمایه‌گذاری که مکتب سرمایه‌گذاری کرده ساختگی спортзал ساختگی دیده بعد ویا پیش برفتن چرا که خلق میکنه خلق میآساید فقط من این گپا گفتم از فکرانه خودم این فکرانه من ما سوئیسک سوئیس با کلون شدیم اکن شوروی ما با دیگه خیلی بود خانه به پول میدادن معلومات عملی به پول بود انا بالیسه چیزا حکومت میکرد حاضر قالب فهمیش خلق ما همین با دیگر شدگیش نه برای همون بعضی آدما همینا میفهمن بعضی نمیفهمن نه که من و شما 35 سال 36 سال است که уже социализм не капитализм قدم زدن قدم مونده استودیم کپیتالیسم اکونومیک ما پلان و نه اکونومیک ما چی اکونومیک بازاره رینچ اکونومیک برای همون اینا ما فهمیدن ما در کار که جمعیت همون برفتن میگن برای که ترقی کنن اگه دیگه لوجیک نداره برای همون این مضمون چی دارد این مضمون دارد که همه مردم باید این چیز فهمش پیدا کنن خونه خودت آباد میکنی بعد کوچه خودت آباد میکنی بعد میکنی ناحیه خودت یک قشلاقت بعد میخوای شما تصور کنید اگر هر یک قشلاق این پروگرام تکرار کند شما تصور کنید هر یک قشلاق مثلا شما قشلاق مثال یک مچو یا که اشک یا که مثال به پنجکند یا که پامیر رفته زندگی نمیکنه خودش آسایش میذاره درست میونه آبادی شود خود مردم با بهتر زندگیش با بهتر آسان میشه این به هر ضرور تصورات فهمیش من چیه
тасаввуроти фаҳмиш ма ҳамине ки агар ки падару модаромо меҳнат кардан, савхозба, колхозба меҳнат кардан, ҳамин ба лисаҳою ҳамин ба ё сохтан роҳу мактаб, ҳамин мо истифода бурдем, хурдему ба рафтем мактабҳо хондем. Акун бояд ки ин поколение мо бояд як ободӣ кунад ки бо насли навраз истифода барад. Фикроне ма мана ин хела. Хоб, анакун як шарта чӣ мехоҳам дар бораи пешрафт гап занам, дар бораи бизнес гап занам, дар бораи муваффақ шудан гап занам. Ин беҳад зарур. 26 сола таҷрибаи корие ки ман дорам, дар 26 сол коре ки ман кардам, таҷрибаи корие ки ман дорам, ман чизе дидам дар ин 26 сол. Ман дидам ки чиба баъзе одамо муваффақ шудан тоистанд, а баъзе одамо натоистанд. Сабабаш дар чӣ? Якчандта фундаментални чизҳоро ман ёфтам. Реалне фундаментални чизҳоро ман ёфтам якчандта. Якумаш ҳамин ки баъзе одамо намефаҳмад ки вақташ ограничение аст дар ин дунё. Вақти ману шумо аввал дорад, охир дорад. Мана мисол, ману шумо медонем ки ҳамин одамизод 70 сол, 50 сол, 80 сол ё то 100 сола умр мебинад. Ману шумо медонем ин чиза. Ягон одам 1000 сол умр намебинад. Ин якум факт. Дуюм чӣ? Ману шумо медонем ки то 20-25 буромадана вақт мегузарад барои мактаби миёна хондан, мактаб маълумоти олӣ гирифтан, камтар фаҳмиш пайдо кардан. Бо то 5 соли дига як ҷо кор мекунед ки камакак таҷриба гиред, сиба мебуред. То 30 солагия одам хомай. Ман як кас ду каса намегум, ман массаве одамро гуфта истодам, куллан ҷамъиятро дар назар дорам. То 30 солагия одам бисёраш хом мешавад. Ин кора кунам, вай кора кунам, ҳар хел кор ба даст мезанам. Ки камтар таҷриба гирам, фаҳмам. Аз 50 боло одам уже қувваташ кам мешавад. Ману шумо ино медонем. Мисол одами 60 сола қуввати 30 сола надорад. 55 сола қуввати 35 сола надорад. 1000 Рустами Ботурам бошад ки надорад. Рустами Достонам бошад надорад. Дуруст? Диққат кунед. Ҳамаги мемонад вақти тавонои одам аз 30 солагиш то 50. Ҳамин вақте ки максимум одам энергияш аст, қувваташ аст, саломатиш аст. А баъд аз 50 ки гузаштед, табиат гарантия наметиҳад дига. Мегӯяд дальше ту худат дакун, болои худат кор кун. Аз 50 гузашти дига табиат гарантия наметиҳад шумо ба ки шумо саломатитон чанд мерад. Дальше худат сифати зиндагит аз ту вобаста мегӯяд. Диққат. Не ки ҳамин 20 солам аз 30 то 50 агиред, як сутка ба 24 соат, 8 соат ману шумо хоб мерем, 7 соат 8 соат хобе, значит аз 20 бо 3 ба тақсимаш кунем, 7 солаш агиред, мемонад 13 сол. Одам вақт дорад 13 сол барои муваффақ шудан. 13 сол. Анамин 13 сола чӣ хел одам истифода барад? А ҳамин вобастагиай кадом дараҷа ба расида метод ё наметод. Ман чизе дидам дар 26 соли корем. Ман дидам ки баъзе одамо 2 сол як кора мекунад. Мисол 2 сол мераду савдогарӣ мекунад. Бо 2 соли дига мераду муаллимӣ мекунад. Ё бо 2 соли дига мерад бо ягон кори дига мекунад, боғбонӣ мекунад. Бо 2 соли дига мошинфурӯшӣ мекунад. Бо 1 соли дига як кори дига мекунад. Аз сабабе ки ҳар боре ҳамин аз нол сар мекунад, ҳар боре ки аз нол сар кард одам, компетенсияш обнулит мешавад. Ки ма нафаҳмед? ҳар боре ки одам як кора аз нол сар мекунад, ҳамон корба ту мутахассис шуда успеҳ намекунӣ. Як фундаментални проблемае ки ман ёфтам, мана ҳамин. Ин действительно фундаментальная проблема. Ман баъзе одаморо дидам ки энергичне, тавоно, мисол илм дорад, образование дорад, не ки муваффақ нест. Вақте ки кофта даромада, сабабаш ин ки 2 сол ин кора карда, 2 соли дига ин кора, 3 сол ин кора, хай ин ба задаст, усу задаст, чиз задаст, вақт бурафт. Анакун ҳар боре ки вақт мебуравад, одам рӯҳафтода мешавад. Одам психологически, рӯҳан худаш ба бовариш кам шудан мегирад.
خودش باور به کم شدن میگیره حسابی که میبیند که دیگران موفق شدن این در یک جا ایستاده است یا که عقب رفته است. چون که هر باری که آدم یک چیز نو به دست میزند تو اون چیز نو و متخصص نیستی، همون چیز نو و اوج давно دیگران چمپیونن، تو سرمنا اونجا بند است. باز من شما خرید سوپرمارکت کشید امید شما پیش رفتن نمیتونید، امید بازار گرفت. کشیدم سوپرمارکت شما مجبورید که 10 برابر پول زیادتر ولاجیت کنید. ممکن که امید سر کرده بود پول کم خرید. نه که اوجه بازار گرفت. شما این کار کردن نمیتونید اوجه. کنیدم که اوجه یک قسم کمی بازار گرفتن میتونید. بسیار جالب. مراجعی سیسی شما بازار برآوردن نمیتونید اوجه. ولی بازار اوجه گرفت. یا که درو تریزی من این ارچه و بازار گرفت. و قاعده‌اش همین بازار همین خیلی که هر یک صاحب آدمی که مثال 15 20 سال 30 سال کار کرد و اوجه چمپیون است. شما همین نازکی‌های این کار تیز یاد گرفتن نمیتونید. برای ما هر باری که شما نال سر میکنه نال که سر کرده شما عقب میرید. یکم فوندامنتال چیزی که من فهمیدم آدمی که میخواد موفق شد باید همین چیزا چطور فهمد یاس نفهمد که من همین خیلی آدما پیش نمیرن، عالم هم باشم پیش نمیرن، دانای هم باشم پیش نمیرن، پدر و مادرش پولدار هم باشد اینا بانکرات میکنه پدر و مادر. چرا که شابلون مشلینی همین آدما همین خیلی بوده است. یک راه با تا آخر رفتن با خاراکترشون پذیرایی نمیکنن. کدوم آدما موفق میشه؟ همون آدمایی که میفهمند سیلا накопительный ефект. سیلا накопительный ефект گفته چیزی میگن من نگاه کنم. و یا پروفسیونال میشه. یک راه با قدم به قدم قدم به قدم قدم به قدم قدم به قدم زیاده از 15 سال. کدوم آدمی که از 15 سال زاید یک направление برود و точно موفق میشه. نه که با مرور زمان باید که همون направление با چیز نو آموخته رود، تکنولوژی نو آموخته رود، کار نو کرده رود. من با مثال میبرم همین امیده یکمین مگزین پشت تئاتر بود. درست؟ سال چند؟ 2007 یا 2009 دیدید تاک. نه که سال که زمانه دیگه شد مگزین ها دیگه شدن یا نه یا همون خیلی ساده سازه امر. نه دیگه شد. تکنولوژی دیگه، подход دیگه، فرمت دیگه، سرویس دیگه، همش دیگه شو رفتن میگیره. همه چی که دیگه شو رفتن میگیره همه با پیش میره. قاعده‌اش همین. این شانس آدم زیاد میکند. من چی گفتنیم؟ دقت کرده استید از چیزی که میگم. من چیز فهمیدم. اگر که آدم همین دو تا آدم یک خیل عقل و فراست قطعی، یک خیل علم قطعی، یک تاش گویم نومش نعمت الله، یک دیگهش گویم رابرت تولد شد امریکا با نعمت الله تاجیکستان با. نه که هر دوشم لیاقتش و IQش یخه. دقت. نه که رابرت که در امریکا تولد شد 90% شانسش زیاد از چم نعمت الله. автоматически география. Просто география. И мазмуне надо ракивай Роберт донотар аст нисбати неъматулло. Не автоматически неъматулло 90% имконияташ пастай, шансаш пастай. Чем анам Роберт. Автоматически. Ба ҳар хел сабабҳо мумкин ки имкониятар унҷо рафта хундан надорад, доступ надорад инфраструктура ба банковская система ба дига чиз бошад. محیط وای دیگه. این مضمونی گفتگی من که آدم گینی تولد میشه حاضر در زمان ما در تاجیکستان یا گینی تولد میشه در اروپا امریکا از نقطه استارت از اولش شانسش زیاد است این ویا. просто اول تکنولوژی بهترین چیزهای بهترین. نه که این مضمونی ندارد که نعمت الله گفت که تقدیر من پس بوده است و شینه اینجا. من خلاصه کردم که اگر که من اروپا یا امریکا تولد میشدم 26 ساله مهنت کردگی نتیجه به دست آوردگی ما در 2 سال یا 3 سال کردم میتونستم. همین من فهمیدم بعد از 26 سال. اگر که مثال امریکانیست 2 قدم زند نتیجه گیرد، یوروپیانیست به 5 قدم زدنش در کار، روسیان به 10 قدم زدنش در کار، تاجیک به 1000 قدم. ها؟ همین خیر. این دنیا همین خیر.
худи дунё ҳамин хел сохтагӣ будааст. Ина фаҳмидан дар кор. Не ки мазмуне надорад ки ману шумо гӯем ки значит ман фамилия ман Иванов не ёки Роберт не ёки Джек не, значит ман бояд ки рӯҳ ҳафтода шуда аз мақсадам даст кашам. Не. Ман гумон мекунам ки я имею право так говорить. Чиба ки ман ҳаётам ҳамин хел карда дигар кардам. Агар ки ман дар қишлоқам мешистам, ҳамин Давлатов наметонистам шуда. Ёки дар Тоҷикистон мемондам, мана дунё намешунохт. Тоҷикистонма мумкин ки ман баъзама мебинам, баъзе мисолҳома мебинам, баъзе 357 миллион одам ҳамин сол дар сои мана гӯш кардааст. 357 миллион. Вақте ки ман мебинам, баъзама вес Тоҷикистона бинам, агар 3% ташкил медиҳад. Ман номи тоҷика дунёба нишон дода истодам. Дунёба. Образи нави тоҷика ман нишон дода истодам ки мисол тоҷикам ақлаш аст, илмаш аст, кор кардан метавад, хундан метавад, фаҳмидан метавад. 26 сол ба 1 миллион 440 ҳазор одам дарс додагӣ ман. Дар муддати 26 сол. 682 та бизнесмена индивидуална дарс додагӣ. 70 та долларови миллионер тарбия кардам ман бо ёрдами худованд. ҳамин чиза аз худованда, чиба ки худованд натад банда кардан наметавад ин чиз. шумо худатон ба хӯрок пухтан метонед, либос шустан пухтан метонед. Не ки як каса дигар кардан фақат худованд метавад, шумо наметавонед. баъзе одамон фарзанди худаша тарбия кардан ба зураш намерасад. а худаш шудагӣ фарзанд ҳавая тарбия кардан наметавад. танаш ба пӯшонда, ишқаш ба қурондагӣ аст. фарзандаша тарбия кардан наметавад. чиба ки худованд надодааст. а миллион одам ба ҳаёташ ба дигаргунӣ овардан, ин фақат парвардигор мекунад, банда кардан наметавад. ман сабабчи, просто сабабчи. ҳамин 70 та одаме ки мо долларови миллионер тарбия кардем, 48 ҳамин қарз ба буд, банкрот буд. имконияташ набуд баъзеша ки ба по хезад. худо ба шукр шуд. 21 та китобҳои манам машҳурам дар бисёр давлатҳо. ман гуфтам ки агар ки тоҷик боши 1000 қадам заданат дар кор. хотиртон ба аст? худи барои ки ҳамин китобҳома ман Москва издават кунам, 56 бор мана издательство пеш кардагӣ, отказ додагӣ. ҳама мана мегуфтанд ки шумо ин хели китобҳо беҳад бисёра, чӣ фарқ мекунад китоби шумо от дигаро? ки ба лозим аст китоби шумо? чиба ки просто авторитети мо паст. чӣ хеле ки ҳозир ҳамин мошинои хитоӣ ва авторитеташ паст шудагӣ, мо ба ма мехем. репутатсияи мо паст. ман мегуфтам ки не, китоби мана шумо коре карда вай ба монед полкаба, харидораш пайдо мешавад. шумо монед мебинед. ман чиба ки медонам ки китоби ман, илми ман чӣ фарқият дорад. ман ина медонистам. вақте ки якум китоби ман Иванов фермер буровард, китоби мана дарунаша пурра дига кардам. китоб фамилия Давлатов Саидмурод, номи китоб дига, даруни китоб дига. ин шумо тасаввур кунед ки шумо коробка ба телефон айфон мехаред, не ки дарунаш ба Nokia. айнан ҳамон хел. ман ин китоба мекушам мехунам, Давлатов нест унҷа. ақидаи ман, фалсафаи ман, нигоҳи ман. китоби ман бояд ҳамин хел боша ки вақте ки одам китоби мана варақ мезанад, авози мана шунавад, как будто ман қатиш гап зада истода бошам. вай бояд ки маззаю шираю лаззати фикронаи мана ҳис кунад. ман редактора гуфтам ки медонӣ, гуфтам ин китоби Давлатов не. гуфт чиба? гуфтам ин китоби ту шудагӣ. ина дарунаша чуқуртар бин, ин китоби ту. ман ҳамин хел гуфтам. чиба ин гапа задам ман? чиба ки ман мефаҳмам ки бо китобхонус дига кардагӣ. мон дига издательство рафтам, аз ин дар ба он дар, ин дар ба он дар. акун имрӯзба Эксмо китобҳои мана мебарорад. Эксмо якчанда китобҳои ман топ 10 ба топ 100 бастанд. китоби манин топ 100 сами продаёмаи китоб Россия аст. шумо медонед ки Эксмо 21 000 автор ҳар сол от 21 000 то 23 000 автор китоб меспорад, издават мекунад. мана ин дидед, мана ин китоби ман, как стать миллионером территория СНГ, ҷои 6-уман гирифтаги, топ 20 була.
Последний китоб бурум. Мана ин гирдаккунки нишунтида охе аз дур намебине кадумаш. Аз дур намешад видам бач. Мана ин 16 ин китоби ман лифт ведуш. Редактори мана гуфт ки Давлатов шумо топ-3 сами дорогооплачиваемых авторов наше издательство выходите. Топ-3 сами дорогооплачиваемый автор. Эксмо. Ман худо ба шукр мегӯям. Ҳазорон бор шукр мегӯям. Шукронаи Парвардигор. ин чӣ гуфтани гап? Баъзе вақт шумо мумкин ки 10 баробар ёки 10 қадам ёки 20 амали зиёдатӣ дополнительно карданатун дар коре ки мақсад баравед. Значит аввал кардан дар кор. Рӯ афтодошан дар кор не. Гашта биёд. Мана ин вай X момо ман нависароӣ карда буд. Издательство. Ман фахр мекунам. Ин меҳнати беҳад мушкил аст. Беҳад қиин аст ки дар байни 21,000 авторе ки ҳар сол китоб мебиҳанд ва дар байни миллион западни авторе ки китобаша тарҷума мекунад ва китоби шумо бурод топ-3 ба. Шумо автори топ-3 ба буред. Ин осон не. Ин беҳад меҳнат талаб мекунад. диққат. Чизи асосӣ мегумозад. Ман гумон мекунам ки ҳар як тиману шумо бояд анамин чиза фаҳмида, бояд ки фарзандҳомо ба додару хоҳарома хутомо бояд ҳамин чиза қапида гирем. Ин чӣ? Мана ин просто магия. Ман анализ карда буромадам тамоми компанияҳое ки дар ҳақиқат ҳам бақувват шудагӣ, пешрафт шудагӣ, ҳам шахсҳое ки машҳур шудагӣ, мана мисол Джеки Чан, дига ино. Компанияҳои мисол Амазону, дигару Пепсию, дигар. Ҳамин чиза фаҳмидам. Аҷоиб чӣ? Ин действительно магия. Одам агар 15 сол зоед дар як направление меҳнат кунад, доимо болои худаш кор кунад, доимо аз 15 сол зоед дар як самт кор кунад, не ки аз болои худаш доимо кор кунад. Доимо ҳамин илми замонавия худаш омӯхта, худаш ба талабота созад. ҳунаре ки дорад талаботаша созад. маҳсулоте ки мебарорад ҳам ба талаботаша сохтан то мана ин магия мешавад. Мана ҳамин хел шуда мебурам. Ки фаҳмед? Мана ҳамин хел шуда мебурам. Ин аҷоибиш ин ки 80-90% вақти шумо тайёрбинӣ ба мерад. 10-20% шумо барои муваффақ шудан. Ин ба монанди деҳқоне бинед, мисол як муддати сол 6 моҳ меҳнат мекунед, ҳамин 10 рӯз ҳосил ҷамъ мекунед. Ки мана фаҳмед? 6 моҳ меҳнат мекунед, ин ба монанди деҳқоне. ҳамин 10 рӯз ё 15 рӯз ҳосил ҷамъ мекунед. ин реальни магия. аҷоибиш ин ки 80-90% меҳнати кардагитун 10% натиҷа метиҳад. сони агар ки шумо то охира сабр карда равед, сабр тоқат карда меред, сабр тоқат преданӣ мақсад ба буда рава додам, аста мана ин ба мебиёд. сони 10%, 20% меҳнати мекардагитун 90% натиҷа метиҳад. не ки бисёр одамо то ҳамон ҷоя намерасидааст. мана ин бисёр одамо мана ин ҷоя мебиёду, мана ин ба мебиёд, ин самта мепартод, бо як самти дига сар мекунад. бо то ин ҷоя мебиёду, мепартод, бо як чиз дига сар мекунад. бо ин ҷоя мебиёд, мепартод, бо як чиз дига сар мекунад. ҳамин сабаб бисёр одамо муваффақ шуда наметавонад. агар ки шумо хоҳед ки дар ҳақиқат муваффақи дунёӣ шавед, ақаллан ҳамин дар байни Средняя Азия шавед агар, ёки аз территория ақаллан Тоҷикистон ҳам шавед, як самта интихоб кунед, 15 сол зоид кор кунед. Бепрерив. болои худотон кор кунед. не ки агар шумо як уровень баистед, пеш намеред. мана мисол агар шумо муаллими забон шудед, забон адабиёту 20 сол кор кунед, ҳамин як чиза гуфта равед, пеш намеред. чиба ки шумо таҷрибаи кори яксола дореду 20 бор такрор кардед. ки фаҳмед?
Агар шумо якта магазини продуктове кушоед, якта парикмахер кушеду, якта майда магазин ё парикмахер кушеду, да ҳамин 20 сол фақат ҳамон парикмахер кишнеда, мӯзара қайча қапида зада шнедага, шумо як сола таҷриба доред, не ки 20 сол такрор кардед. Ман мехоҳам ки боз як соли умри ояндатунам бой натиед. Ман мехоҳам ки бо 5 соли умри ояндатунам ҳамин хел нагузаронед, чӣ хеле 5 соли гузашта. Кадом одам муваффақ меша? Ҳамоне ки а 15 сол зоид да як направление фокус мемонад, кор мекунад, не ки доимо а болои худаш кор карда пеш ба рафтан мегирад. А болои худаш кор карда пеш ба рафтан. Тамоми соҳаба натиҷа як хел. Логикаш ҳамиҷо буд. Ҷеки чена ман бинамага як умр ҳамин як кора кардааст. Узбекистон агараве Корзинка гуфтаги магазинош аст. Тошкент кадома то рафтаги? Бисёро то рафтаги Тошкент қабада. Корзинка гуфтаги магазин супермаркет дидаги? Соли 1993 сар карда. 93. То 2016 то 2016 ҳамаги 21-тами 22-та магазин. То 2016. Чанд сол ба? 30 аз 1093 сар кардаги. 32 сол. 33 сол. Ако нигоҳ кунед, ҳамаги 21-тами 22-та магазин. Аз 2016 то ҳозир 256 магазин. ده سال این مضمون گفتگی من چی؟ مضمون گفتگی من که تجربه‌ای که آدم میگیره من همین باید فهمد. کدوم آدمی که همین فهمید مقصد به میرسه. این فوندامنتال نیچی. فوندامنتال چیزی که یاد گرفته دیگر چیزها آسان میشه خبرش به گرفته استفاده بردن. تمام صحابه میگه. تمام صحابه من به خداوند یاردم کرد سوی خودم به موفق شدن از سببی که 26 سال باز است من یک کار کرده هستم. 26 سال من بعضی شهرها می رفتم اول خاطرم باز که همین خوجند با اومدگیم 2009 من همین وای کاخ جوانم 11 کس شستگی بود. 11 کس زلی کلام مرکز جوانم 11 آدم شدگی. دوشنبه برفتم برآمد کردم وای از دم پیش سرکوا دم ژورنالیست‌ها هست. همون جمع زال شهریت دگرفته سرکار گپ زدم. نمی‌دونم 20 چند تا آدم اومده بود. بلیت ما همون وقت خاطرم که 10 سامانی بود. 10 سامانی. بعد تا پریری و من گپ زدم 2 ساعت. بعد گفتم کدومتون که معقول نشده بود خیلی میتونه پلاتون گرفته روید. با همون 8 کسی وای پولش گرفته رفت. 10 سامانی 2009 من کار کردم. همین خراجات من میپوشوند؟ نه که من که میدونم پریزوانی من چی بود. من میدونستم که خدا داد تالنت من چی بود. همه من کار کردم. Значи, яком чизе ки шумо бояд фаҳмед, як направление а 15 сол зоид меқапӣ профессионалне кор карда мебурӣ. Дуюм, ягон каса копировать кардан дар кор не. ҳаракат карда ҳамо истеъдоди худодода худ ба ёфтан дар кор. Ман ин китоба мехонем, ин ба ҳаст. Русишам ҳаст, тоҷикишам ҳаст. Как найти свою сильную сторону? Кадома шумо ба осон боша ёфта хонед. Ҳар як одам ба худованд як истеъдоди худодод додагӣ ҳаст. Ҳама ба нест ин чи. ҳамон истеъдоди худодод ёфта ҳавая инкишоф додан дар кор шансат зиёд мешавад. Нигоҳ кунед. Хотиртон ба ман Неъматулло гуфтаму Роберт гуфтам. Нигоҳ кунед. Шумо сарфи назар нуқтаи а куҷо сар мекунед, шумо бояд ки коре кунед ки доимо шанси худатона зиёд кардана ёд гиред. Доимо одам бояд шансаша зиёд карда равад. Як қадам шанса зиёд карда рафтан дар кор. Як қадам. Агар ки аз 15 сол зоид дар як направление одам кор кунад, шансаш зиёд мешавад. худи ҳамин слаби одамам боша ки шансаш зиёд мешавад. Ки фаҳмед? Сарфи назар шумо чӣ кор мекунед? Ин бизнесмен,
معلمه، دکترمه، انجینرمه، چیزی که باشه شانستون زیاد میشه. چرا که شما نکاپیتل افکت جمع کردن میگیرید. دوم کاری که کردن در کار آدم باید که همون هنر талант خداوند دادگی یافته هوای انکشاف دادن در کار. این به حد ضرور. این دوم چیزی که باید که شما کنید. سومین چیزی که باید آدم کنه به حد ضرور. سومین چی؟ یگان وقت شما باید психологически روحان یگان وقت باید که حیاتتون انکار نکنید. بسیار آدم ها اموسیا میشکنند. آدم از کار مانده نمیشه. آدم میشکند اموسیا. احساساتش میشکند. ضد میشه، دل شکسته میشه، روح افتاده میشه. آن همه اموسیا آدم میشکند و از دست میافتاند آدم. اب بحرش میبرد. این چی گفته گپ؟ کدوم وقت با آدم همین چی به دچار میشه؟ همون وقتی که خودش تقدیرش قبول کردن نمیتاد. سومین چیزی که من گفتنی هستم، من گفتنی که تقدیر من شما как نعمت الله، как رابرت نه. کمبود راه به بسیار میشه. همه چی ایدئال نیست. وقتی که آدم خواست موفق شد، کمبود بسیار، عذاب بسیار میکشه. آدمی که کوچه و بارون با تر میشه. آدمی که خانه بچسته نه. وقتی که شما میخواید که موفق شید، شما با البته خطاهای پیدا میشه. خواهد نخواهد. آدمایی میشد که شما پدودید میکنن. کمانده پدودید میکنن. پارتنرها پدودید میکنن. بعضی وقت بیپول میمونید. بعضی وقت علمتون نمیرسه. بعضی وقت شناساییتون نمیرسه. نمیدونید که کی پرسید مصلحت پرسید. آدمی که میخواد موفق شود گویم بسیارتر روبرو میشد خطایی به نسبت آدمی که هیچ کار نمیکنه. ریسکش زیاد. آدمی که میخواد موفق شد ریسکش بلند. برای ما سوم چیزی که آدم باید فهمد، وقتی که آدم تقدیر خودش قبول کردن یاد گرفت آسان میشه زندگی. من چیز از سرم گذراندم. وقتی که تقدیرت قبول کردن یاد میگیری، این تو به یاردم میکند راه بهتری حل مسئله یافتن. لیکن اگر آدم تقدیرش قبول نکند، دائما حیات با مشکلی های و زیاد کردن میگیره. اول مشکلی ها و روحان عذاب دادن میگیره. به حد عذاب میتید. با عذاب میتید. و مثلا آدم شکسته میشه. روح افتاده میشه. ممکن که ابرزوانی دارد، ممکن که کار میتود کردن، نه که از سببی که وای پسیخولوژیچ سلامت نشد، شکستگی که پیش رفتن نمیتود. قوت و انرژیش نیست. برای ما سومین چیزی که میخوام که شما چات فهمید، صرف نظر چی مشکلی پیش میاد، همون قبول کردن یاد گرفتن در کار. وقتی که تو همون تقدیر قبول کردن یاد گرفتی، کار قبول کردن یاد گرفتی، راه حل مسئله تستر میابی. چهارم چیزی که باید که شما در حقیقت با پررگی آموزه. یگون وقت شما طاقه موفق شدن نمیتونید. یگون انسان طاقه قطعی موفق شدن نمیتونه. یگون انسان، یگون صاحب آدم موفق شدن نمیتونه طاقه قطعی. باید که ساحه علم بمیرم موفق میشم، یا که ساحه بیزنس بمیرم، یا که ساحه نمیدونم اختراع کاری بمیرم، یا که ساحه سلسکی خزایست بمیرم، کشاورزی با، یا که ساحه سیاست بمیرم. نه، یگون صاحب آدم طاقه موفق شدن نمیتونه. یگون صاحب. برای همون چهارم چیزی که من میخوام که شما سخت تپیده گیرید، من این فرمولا که از من نشون میدم خیلی پول میسته بچه. بعد شما وابستگی دارد، این کار کردن میتونید نمیتونید، از شما وابستگی دارد. خب این چی فرمولای؟ یکم آدم باید که ساختن کامبیناسیون یاد گیرد. ساختن چیز یاد گیرد؟ کامبیناسیون گفته چیز میگه. یک چند تا چیزهایی که شانس تو زیاد کردن میتاد. یک چند تا چیزهای ساختن که امکانات های تو زیاد میکند برای موفق شدن.
ҳамин аз сохтана ёд гирифтан дар кор. Якумин чизе ки аст ин вақт. Вақтатуна куҷо сарф кунед, ҳаётатон ҳамон хел шудан мегирад. Вақтатуна куҷо сарф кунед, ҳамон шумо аддача мегиред, натиҷа мегиред. Мана мисол, агар ки ҳамин одам ҳар рӯз 2 соат ё 1 соат забони англисӣ омӯзад, як рӯз не як рӯз забони англисӣ меомӯзад, гап мезанад. Агар ки ҳар рӯз шумо хӯрок пазед, як рӯз нави повури хуб мешавед. Агар ки шумо ҳар рӯз ҷома дӯзед, либос дӯзед, шумо партнихи нағз мешавед. Дуруст? Агар ки шумо хоҳед ки ҳаёти фарзандатон ё ҳаёти худатон баъд аз 20 сол чӣ хел мешавад, сифати зиндагиятон, шумо просто нигоҳ кунед ки фарзандтон вақти холигиш ба вақташа куҷо ба сарф карданад. ҳамин фарзандтон куҷо ба вақти холигӣ ба вақте ки муаллим контрол намекунад, падару модар контрол намекунад, ҳеҷ ки контрол намекунад, ҳамин одам, ҳамин фарзанд куҷо ба вақташа сарф карда истода бошад, ояндаш ҳамон хел аст. худи шумо ҳам ҳамин. худи шумо ҳамин вақтатона куҷо сарф карда истодед, ояндаи зиндагии шумо ҳамон мешавад, дигар намешавад. барамон якум ин вақт. чӣ ки шумо 20 солаам бошед, 50 солаам бошед, 100 солаам бошед, як сутка ва 24 соат вақт доред. ҳама як хел вақт дорад, як сутка ва 24 соат. куҷо ҳамин вақта инвестировать мекунед, аҳавай вобастагӣ дорад. муваффақ метонед шудан ё не? дуюм, пул дар кор. барои муваффақ шудан пул лозим. не ки пул ягон вақт шумо доно намекунад. вақте ки шумо баъзе ҷо мехӯред ки одамо мегӯянд и пул боша худам медонам чӣ кор карданам, ин гап дурӯғ аст. ва ё намедонад чӣ кор карданам. агар медонист, уже пулдор буд. фикри шумо қати, аввал одам умни мешавад, доно мешавад, баъд пулдор, ё ки аввал пулдор мешавад, баъд доно мешавад? аввал доно, баъд пулдор мешавад. барои муваффақ шудан пул лозим. не ки вақте ки барои ки пул дасти шумо пайдо шавад, бо дигар чизу комбинатсияш аст. шумо бояд як чи дунё ва сохта додан тавонед. даромади шумо чӣ хеле ки соат вақта нишон медиҳад, соат нишондиҳандаи вақт аст. даромади шумо нишондиҳандаи арзиши шумо сохтагӣ. даромаде ки шумо доред, ҳамин дунё значит нархи арзиши шумо ҳамин қадар нарх мондагӣ. барои ҳамин қадар шумо даромад дода ҳамин қадар. баъзе одам даромад мегирад 2000 сомонӣ, баъзеҳо 5000, баъзеҳо 20000, баъзеҳо як моҳ ба даромад дорад $5000, $10000. даромади шумо нишондоҳандаи ақлу фаросати шумо аст ки чӣ арзиш сохтан тоистед. вай арзиша ки нархгузорӣ мекунад? бозор нархгузорӣ мекунад. чӣ ки бозор муқоиса мекунад шумо дигаро қати. шумо мегӯяд ки не, меҳнати ман 100,000 сомонӣ меистад. бозор мегӯяд не, 2000 сомон. харидор нест 100,000. бозор медиҳад 2000. баъд шумо 2000 маҷбуред гиред. бозор чӣ пул медиҳад? бозор сета чӣ пул медиҳад? ценность, качество, надёжность. ин чӣ гуфтаи гап? арзиш, надёжность, дилпур будан, качество, сифат. ҳамин сета чиз ба хизматрасонии шумо ё маҳсулоти шумо ҷавобгӯ бошад, даромади шумо таъмин аст. агар сета чиз ба даромади шумо ҷавобгӯ набошад, маҳсулоти шумо, меҳнати шумо, даромади шумо зиёд намешавад. барои ҳамон агар ки хоҳед ки даромадат зиёд шавад, ту бояд ки арзише ки месозӣ ҳавая бақувваттар карданад дар кор. барои ҳамон мизоҷонат ҳавай арзиш доштанаш дар кор. одамо ҳамон чизе мехарад ки барои вай ҳам арзиш дорад, ҳам зарурият дорад. чизе ки зарурият надорад намегирад одамо. сеюми ҳунар, способности, ҳунар. кадом ҳунаро шумо доред? сеюм чизе ки барои муваффақ шудан беҳад зарура, ин ҳунар. агар ки хотиртон бояд, ман гуфтам ки 15 сола як направление ба одам зиёдтар кор кунад, ҳамон соҳиба мутахассиси бақувват мешавад. нигоҳ кунед, духтури бақувват доимо талаботаш аст. дуруст?
инженери бақувват ва доимо талабот аст, муаллими бақувват ва доимо талабот аст, трактористи бақувват ва доимо талабот аст, мастере ки мошин ремонт мекунад, мастери бақувват бошад, доимо дар хонаш ба одамо мебиёд. ҳунар дорад. барои мана ин ҳунари шумо бояд ки аз дигарон хубтару нақстар бошад, баъд бозор мехарад ҳунари шумо. чорумин бовари шумо ба репутатсия. номи шумо, агар номи шумо чиркин бошад, бовари шумо ба кам бошад, репутатсия шумо паст бошад, одамо аз шумо дур шудан мегирад. кадомотон дидед ки агар ки одам муваффақ шав боло буромадан гирад, ёру рафиқу хештабор бисёр шудан мегирад, не ки почакаш ғеҷат поинтар фурмадан гирад, одамо донанд ки вай банкрот шуд ё чи, ҳама дур мегирад худаш. барои чи? бача ки репутатсияш паст. панҷум ин связ. связ гуфта мо чизе мегӯем? одаматон буданаш дар кор. одаматон буданаш дар кор. одам доштантон дар кор. шиносотон буданаш дар кор. одам дошта бошед, осонтар аст муваффақ шудан. диққат. анаку нигоҳ кунед. ман ҳамин 5 чи якҷоя шуда баъд муваффақият месозад. комбинатсия якчанда формулаҳо, вай формулаҳо гуфтаги мо ин ҳамаш якҷоя шуда одам ба ёрдам мекунад ки дар ҳақиқат фундамент бақувват сохтан тод. якташ бе якташ зиндагӣ кардан намедод. хатое ки одамо мекунад чи ай? кадом хатое ман дидам? нигоҳ кунед, ман ин 5 чи хатое ки ман дидам чи ай? бисёр одамо ҳамин вақташа, нигоҳ кунед, ҳамин 5 чи ҳама ба як хел вақта худованд додагӣ. вақт 24 соат як сутка ба. яке бисёр одамо ҳамин вақта барои пулкоркунӣ сарф мекунад ё ки барои пулковӣ сарф мекунад. хатое ки тамоми инсон мекунад ҳамин вобастагӣ дорад. вақте ки шумо вақтатуна пулкор кунам гуфта сарф кардед, ҳамин умри шумо мегӯрад. бисёр одамо камбағал мемонад, муваффақ намешад, аҳми ҳисобе ки рӯз то шаб кор мекунад, ба монда меша. вақте ки монда шуд одам, фикр кардан ба қувваташ нест. ва ҳамин хел монда меша ки хоб мерад, бо саҳар мерад корба. ана ҳамина ман мегӯм ки финансови ловушка. номаши чӣ мондагӣ? финансови ловушка. ин дар ҳақиқат ловушка. камака кармит карда туя места, неки умрата мегирад. одам ҳамина намефаҳмад. ман ин чиза фаҳмидам соли 96 вақте ки мардикорӣ кардам дар Россия. вақте ки мардикорӣ кардам ман дар Россия, дар як рӯз 150-200 сум пули русӣ кор мекардам ман. 150-200 сум. $100 625 рубл буд. диққат. $100 чанд пул буд? 625 рубл. значит 3 рӯз ба ман $100 кор мекардам. 3 рӯз ба. а соли 96 дар ҳамин хуҷанд хонаҳо $500, $400, $700 ҳамин хеле буданд. аз куҷо ман медонам ин чиза? 13 микрорайон ба писарамам хона харидам $650 ба сехонагӣ. ҳамин 13 микрорайон ба хона харидам писарамам. ҳамон хона ба ман регистратсия кардам. ман омадагӣ будам, ман душанбе инҷи документом овардам, қайд ба монда. барои ман то ҳозирам ҳамон қайд бастам ман. барои ман медонам чанд пул ба харидагӣ буд. $650 харидам сехонага. вақте ки неки ман ани мардикория карда фаҳмидам ки ин финансови ловушка, ман гуфтам не, ман дига бояд ин кора накунам. баъд вақте ки па мурури замон умр мегузарад, вақт болотар мебурад, тавоно шавед, дигар чизҳо меомӯзед, илм меомӯзед, мефаҳмед ки ҳар як зина ба финансови ловушка ҳаст. зина ба зина буромадан мегирад, ҳамон финансови ловушка ҳаст. мумкин уровень паст ба пули суми камтатар ба, уровень болотар суми болотар ба. бисёр одамо ҳамин ловушка ба меафтаду, дигар худаша иваз намекунад, як чизинам намеомӯзад. барои ҳамин қадар ин чи полностью одама умраша медузад.
شما وقتتون رو پول به علیش کرده استادید، وقتتون رو پول به فروخته استادید. صرف نظر آدم چیکار باید، چیکار کردن در کار، چیکار کردن در کار که در اصل ریال موفق شوی. همین وقت برای هنر زیاد کردن صرف کردن. پوسکای پولی کم تمتیت که نه که اول همون استعداد خودت میابی با همون با وقتت صرف میکنی. پوسکای کم هم پول گیری که زتا هنری که تو خودت با انکشاف دادی تو با میماند. کی من نفهمی؟ تو همون هنری که انکشاف دادی وای کپیتال های، وای در اصل کپیتال های و عجل گرفتن نمیتود داره، دوزیدن نمیتود. یگون کس و تو گرفتن نمیتود. وای قطعی تو همراه تو دائما. وای نستایش کپیتال. بایگری اساسی همون بایگری است که چشم قطعی نمیبینی. بایگری اساسی من این است که فنانس و استویچیس میسازد. لوبوی من شما با درآمد ساختن میتود. بایگری اساسی من اینه. آدمان گمان میکنند که بایگری اساسی لباس برند پوشیده گشتن یا که طلا کشاله کرده گشتن یا که ماشین با دبدبه یا که من این چیز نه. بایگری اساسی این همون چیزی است که چشم قطعی دیدن نمیشود. устойчивость است. دقت. من این способности که شما پیدا میشه شما با باوری زیاد میکنند. آدما پروفسیونال با باور میکنند یا که نو پروفسیونال با. پروفسیونال با باور زیاد، پروفسیونال حرمت زیاد. چه وقت پروفسیونال؟ وقتی که آدم پروفسیونال شد، باوری وای بزرگ شد، است آدمای کروگش با دیگه خیلی آدما پیدا میشه. موفق شما میشید یا نه؟ از کدوم کروگ آدما همکاری دارد همین وابستگی دارد. کدوم کروگ آدما قطعی همکاری داره همین وابستگی دارد. من دیدم که آدمایی هست که بسیار مثال علم خوب دارد، پروفسیونال نه که کروگی майда با کار کرده گشته است. وای کروگش با آدمای майда، آدمای توانانه، آدمش نه سیگازی با قوت ندارد که یاردمش کنه. علمش های، هنرش های، تالانتش های، نه که پشتش با آدم درست نداره. کی فهمید؟ دنیا همین خیلی، زندگی همین خیلی بوده است. اینو قبول کردن. وقتی که تو پروفسیونال شدی و من این خیلی تو چیکار کردن در کار که این آدما تو دستگیری کنند. تو باید که برای این آدما نوجنی آدم شدن در کار. آدم در کاری شدن در کار. کی فهمید؟ یک مدت با تو این طبقه دیگه برومدن میتونی. تنها یک مدت با. اگر که تو آدمی در کاری شدن تونی برای این آدمایی که در طبقه بالا کار میکند. برای همون تو پروفسیونال بودن در کار یک ساحه به که اینا با لازم است. بعد اینا تو دستگیری میکند تو با هم کپیتال پیدا میشه هم پول پیدا میشه. این دنیا همین خیلی ساختگی. اینا یگان اون کس دیگه کردن نمیتونه. این فرمولا فوندامنت موفقیت. من شما اینا عادی کرده، پخته کرده، زبان عادی قطعی فهمونده است. اگر که تو 10 تا دیپلم داری، نه که تو دیگر طبقه آدمو قطعی میگردی، 1000 توانا باشیم که پیش نمیری. اینا باید آدم فهم. هر یک طبقه که شما صحبت کرده میگردید، گرد شما آدمو. وای آدمو یا شما توانا میکنند یا شما سلابی میکنند. همین یک تاش. من آدما دو با تقسیم میکنم حیاتم. آدما دو نمودن. من تقسیم کرده گویا. دو سپیسک. دو روی خط. هست آدم رسخات، هست آدم سرمایه. تمام. دیگرش نیست. آدم نغز آدم گنده نیست. هست آدم رسخات، هست آدم سرمایه. کدوم آدم رسخات است. همه آدمی که قطعی وی صحبت کردید وقتتون نیست شد، بی فایده وقتتون نیست شد. ولی آدم رسخات. قطعی وی آدم همکاری کردید، حیاتتون با وزنینی آورد. محصولاتتون گرفت پولش نداد. یا که مثال حیات شما با کار شما وزنین کرد. پوری خیلی آدمای بچه خوب ضررآور پور. یا که اون کار وظیفه که دار کردید گفتید من این کار کن، کار یک روزه یک هفته بکرد. یا کاری 2 سنبه میشده که 5 سنبه کرد. همین آدم من میگم تو آدم رسخات. تمام. کی من نفهمی؟
دوم کاتگوری آدمای هست که سرمایه همصحبت میشی، همصحبتی وای تو دانو میشی. وقتی همکاری کنی وای تو اصیلت میکنه، تو توانو میکنه. این آدم خطی شناس شدی درای امکاناتای نو برای تو کشوده میشه. انا همین من میگم این شخص سرمایه. شما موفق میشید یا نه از چی وابستگی دارد؟ شانس شما چیز به زیاد میشه، شانس شما زاید میشه کدوم کاتگوری آدمای در مدت حیاتتون شما در جلب کردن تونستید، آدمای سرمایه یا که آدمای رسخاد. اگر که شما 200 تا آدم شناسید خیش و تبار و همسنف و همسایه و همینا، بسیارتر همین آدم رسخاده یا که بسیارتر این آدم سرمایه است؟ بسیارترش رسخاد است. درست؟ اگر که شما خواهید که موفق شه، آدم باید که فهمد این چیزه که من باید در پهلویم فقط آدمی که من توانو میکند، اصیلت میکند، همین خیل کاتگوری آدمو بسیار شدنش کرد. بعد موفق شدن آسان میشه. همین گفتگوی من شما چیکار میکند؟ شانس شما زیاد میکند. شانس شما چیکار میکند؟ زیاد میکند. میکنی همون کار میکنی که شانست زیاد شد. همون کار میکنی که شانست زیاد شد. است میکنی که شانست زیاد شد. دائما همون کار کنید که شانستون زیاد کنه. امکانات و نفس سازد برای شما. وقتی که من انالیز کرده برام در همین بسیار طرف دنیا میگردم دیدم که آدمی که من این کامبیناسیون правильно ساختن تا همین معلومات عالیش سلابی هم باشد که موفق میشه. این چیزی که شانس شما ریسک میبردارد، سراز میبردارد بالا بر. کی فهمید؟ برای همون ما میبینیم که بعضی آدما علمش زور نه که موفق نه. حساب چی؟ حساب که من نمیفهمم من این کامبیناسیون. اینا خودت حرکت کرده ساختن اندر. بعضی آدما من با سوال میگم که استاد کدوم هنر یاد گیرم که حیاتم آسان‌تر نخستر گذره؟ من میگم یک هنر، دو تا هنر اساسی، سه تا هنر اساسی است در این دنیا که یگون چی این سه تا جاش گرفتن نمیتونه. یگون چی؟ سه تا هنر اساسی. صرف نظر تو کدوم کار باستی. یکمی هنر اساسی مناسبت ساختن. شما با هم یکی من و شما باید کبر و غرور ما باید پس کنیم. کبر و غرور که پس شد مناسبت با قوت شدن میگیره. مثلا بعضی وقت آدم باید فهمد من میگم سریوزن است і لегко است. این چی گفته گفتم؟ آدم باید فهمد که چه خیلی مناسبتش شده. کدوم حالتها با تو سریوز نبودن در کار، کدوم حالتها باید تو باید که لегко отпускать کردن یاد گیری. من مثلا کمبودی دیگرها простить کردن یاد گرفتن در کار. کمبودی خودتا اصلاح کردن لегко принимай. یک کس که تو با مثال значимый критика کند گفت که همین کار نادرست، تو نصیحت همه قبول کردن یاد گیر. همه تو با دشمن نیست. گذشته دیگر کردن نمیشد. گذشته отпускать کردن یاد گرفتن در کار. آدم باید که استرادن نکند. اونه که چه تقدیر من خیل شد، چه گذشته من خیل شد. گذشته آدم باید لегко отпускать کردن یاد گیرد. چه که باید گذشته تکرار کردن نمیتونی. حیات دقت. اول روسیش میگم بعد таджикиш. Жизнь это то, что осталось, а не то, что прожили. حیات این همین موندگی عمرتون و گذشتگی просто історія, просто تاریخ. همین موندگی عمر بهتر گرزوندن در کار. موندگی عمر صفت دیگه خطی گرزوندن در کار. برای همون فهمش لегко است, серйозно است. این چی گفته گفت؟ من مثال چی چیزا باید آدم серйозно, جدی اعتبار کرد؟ سلامتی, oila سازی, فرزند تربیت کنی. من این چیزا باید که تو جدی باشی. قرض مردم گردونده داده, صالح بوده, справедливий آدم بوده. من این چیزا باید جدی باش. نه که کمبودی آدم باید لوش لегко отпускай. چرا که آدم ها کمبودی دارن. حیات کمبودی دارد. انا من میگم که آدمی که این چیز میفهمد کبرش پستر میشد, دیگرای گناهگار نمی کند.
از دیگران طمع نمیکنند. آسان‌تر میشه زندگی. برامون یکم هنری که باید انسان البته یاد گرفت این مناسبت ساختن است. چه خیلی کرده مناسبت ساختن یاد گرفتن داره. وقتی که آدم مناسبت ساختن یاد گرفت دقت کنید نتیجهش چی میشه؟ از любой проблема برآمدن میتوید اگر که مناسبت ساختن توید. از любой проблема. دوم любой مقصد برسیدن میشه اگر که آدم مناسبت ساختن تو. آدمی که با مناسبت است پیدا میشه یک کسی که وی به راه نشون میده، پیدا میشه یک کسی که وی به دستگیری میکنه، پیدا میشه یک کسی که همون چیکار میکنه نشون میده چه خیل کردنش. یکمی هنر این چی بود است؟ دوم هنری که فوندامنتال نیچی همین چی خیلی کرده درآمد ساختن یاد گرفتن داره. شما صرف نظر کدوم ساحه کار میکنه همین پول اداره کرده درآمد ساختن باید آدم یاد گیره. چرا که تمام صفت زندگی شما همین با وابستگی داره. آدم خوب باشید و دائما دستتون تنگ باشد عذاب میکشه. آدم خوب باشید و صاحب علم باشید و یکی صفت زندگیتون پس باشد نرخ علم شما نال. زنچه علم نادرکاره دارید شما. علم دارید که خلق به لازم نیست. پیشتر شما میگفتید که فخر میکردید که من علم بسیار دارم ممکن یک وقت در کارم میشه. نه آدم زود به حوض اینترنت به همین علم هست. تلفنش به همین چیه لوبو اینفورماسیون هست. شرط نیست که شما رنگ کنیج نشکاف باشه. شرط نیست. آدم باید همون چیز دوند که صفت زندگیش دیگر کردن تا. من خلاصه آمدم که آدمی که میتونه که درآمد سازد پول داشته باشه امکاناتش سرانو 1000 بار زیادتر است نسبت آدمی که این کار کردن نمیتونه. صفت زندگیش دیگه نمیتونه. برای این یکی از هنرهای اساسی این معقول هست ما با معقول نیست ما با میفهمیم نمیفهمیم از این نتیجه دیگر نمیشه. برای همون کی برد میکنه؟ همون آدمی برد میکنه که همین چیز میفهمه. چه خیلی کرده؟ 1 سوم 2 سوم کردن یاد گرفتن داره. 10 سوم 20 سوم کردن یاد گرفتن داره. все. این не обсуждается. این مضمون نداره که تو دуховный آدمی یا که простой آدمی، تو چه خیلی آدمی، این فرق نداره. چرا که حیات من و شما با خراجات دائما درآمد دائما نیست، خراجات دائما. فرزند هر روز خوراندن در کار. خراجات زندگی هر روز کردن تون در کار. شما خواهد نخواهد این خراجات دائما هستن. کی فهمی؟ این دوم هنری که باید که آموزه. Сеем. Умение принимать правильные решения. تونستن صفتناک قرار قبول کردن. زندگی شما از چی وابسته است؟ صفت решение که هر روز قبول میکنید. هر روز شما یک مسئله حل میکنید. هر روز. انا اون مسئله که حل میکنید. بعضی آدم‌ها یک مسئله 10 سوم حل میکنن. بعضی آدم‌ها 100 سوم. با به صفت. خانه ریمون کردن در کار. بعضی آدم‌ها میتونن همین همگی همین ممکن که $1000 یا $3000 بکنن. بعضی 10 تا هم نمیتونن. دیدید؟ زندگی حل مسئله هست. دائما پیش شما با یک تا مسئله هست. دائما حل کردن این مسئله ها توانو میکنه شما. برای ما سیوم هنری که اساسی هست این هنر حل مسئله правильно решать کردن ефективно решать کردن. شما کجا میدونید که решение правильно буде یا неправильно؟ وقت نشون میده. چی ничего میده؟ وقت. من شما میرید دوزه میگید که قرض میگیرم بانک. شما از قرض گرفتید خرسندید. یکی ممکن که همین неправильное решение. بعد از چند وقت عذاب میکشید این پولا گردونده دادم. بعد میگید зачем این کارو من کردم؟ یک پرابلم دو پرابلم شد. چرا که درآمد که نبود все равно проблемای زندگی گم نمیشن. با تکرار میشن. تو هر روز قرض گرفته زندگی کردن نمیتونید بود. اکن با درآمد نبودن یک پرابلم، قرض بانک دو پرابلم. این همین خیلی. Значит, صفت زندگی آدم از چی وابسته است؟
چی خیل решение قبول کردن میتوید شما چی خیل اما решение که شما قبول میکنید تا کدوم درجه هستن کی فهمید فهمو خب اینو باید که فهمید مشلení آدم پیش میرد یا نمیرد فکرانش وابستگی داره من بسیار آدم‌ها با چیزهای خوبم گفتگی هستم چیزهای خوبم میگه نه که آدم اگه فکرانه کمبغلی باشد نمیفهمه باید پیش رفتن نمیده فکرانه کمبغلی برای هم پیش رفتن نمیده برای همون چیکار کردن در کار من گمان میکنم که برای که فکرانه دیگه شد سه تا کار کردن در کار سه تا کار کنید فکرانتون دیگه میشه یکم حرکت کرده بسیارتر همین استوری و تاریخ آدمای موفق آموزید یکم دوم بسیارتر کتاب خوانید به حد بسیار کتاب خوانید سوم همین گفتم که آدمای اینوستیسیا زیاد کنید گردتون با محیط سرده همین سرده خودتون دیگر کنید اطرافیان خودتون دیگر کنید تیز مشلení دیگه میشه همه راه آسانش راه تیز مشلگی اطرافیان خودتون دیگر کنید فکرانتون دیگر میشه تیز پیش میبره تیز کارتون پیش میره من میگم که شما سر کنید از کتاب استراتژی مشلení بگاتی بیدنی اما نه این کتاب سر کنید این کتاب خوانید این کتاب به حد بزرگ کتابه بعد کتاب من و پول یافته خوانید کتاب من و پول اینجا هست یافته خوانید قسم یک بعد خوانید کتاب راه‌های استعداد خداداد یافتن این کتاب خوانید این به حد ضرور بعد یافته خوانید کتاب راه‌های میلیونر شدن در تاجیکستان این به حد شما یاردم میکنه من بسیار چیزهای بزرگ اینجا نوشته دادگی آموزد این شما با یاردم میکنه خب بعد یاد کنید کتاب من این دуховный закон богатства روسیش است با من راه‌های قرض برآمدن راه‌های بیزنس ساختن در سیتوهای مارکتینگ در دیگه چیزا اگر که بیزنس مغازین دارد مکتب دارد یا که من چی گم کافه دارد یا که دیگه چی ترادیشنال بیزنس کتاب یای دینگ دوی خونه این به حد یاردم تو میکنه اصلا این کتابی که میگم که همه اتون خونه اتون ما باشد من این کتاب اگر شما همین کتاب با پررگی آموزه با پررگی 2 بار 3 بار 5 بار خونه شما پول نستو میفهمید چی خیلی حیات من ساختم چی من با یاردم کرد چی خیلی شد بسیار آدم ها میگن من که شما من با یک راه نشون دید من چی خیلی فرزندم تربیت کنم من اینستروکسه بعضی آدم میگن من که استاد من میخوام با مانند شما موفق شم چیکار کنم من اینستروکسه این ریال اینستروکسه پیشتر من کتاب‌های بزرگم میخوندم کتاب‌های مثال حافظ سعدی شیرازی دیگران میخوندم اگر که همین ادبیات ما ببینید به حد بزرگم بسیارم نه که درباره همین ترجمه حالشون کمک نوشتگی است اگر خوانید موندگی فقط ایجاداتشون هست تو است ابوعلی ابن سینا ایجادش میخونید یا که حافظ شیرازی یا دیگران من فقط سرم با یک چی بود کلمم با همین ابوعلی ابن سینا چی خیلی ابوعلی ابن سینا شد چی سببگار شد چی چیزا همین خیل کرد یا الخوارزمی چی خیلی خیل شد یا که مندلیف چی به خیل شد یا که کنفوسیوس چی به خیل شد نیک من نمیافتم من کتاب که همین من بنشون کرد برای من گفتم که وقتی که دیگران کتابای من میخونن ممکنه کلی بابام فکر میکنن چی یاردم کرد که همین آدم میخیل شده است من این کتاب میخونه همش من قدم به قدم نوشتگی اگر که شما این کتاب خونید وست پیراهای من میبینید از چی من گذاشتم چی خیل شد این چیزا میبینید دومین چیزی که شما باید ببینید کینو پود من این کینو دیدنتون در کار من همین کتاب کینو بیزت نیافته ببینید تو صورتش گیره حاضر میمونه پود просто کینو من همین دیدنتون در کار این полностью документальный фільм нав бурумат чанд вақта این документальный фільм чанд вақта бурумат беҳтарин кино ина шумо диданатун дар кор вақте ки ина сурат гирифта ба хона барафта тамошо кунед худ мебинед ки Путин дорога не им миссия им мазмуни ҳаёти одам вақте ки ина шумо диққат карда бинед як бисёр чиза мегиред барои худатон хоб این به هزارو شما این چیزا بینید این شما با یاردم میکنه уже як алгоритми حیات ساختن
همین رنگ من برای این آدم اگر 20 کس آموزه 20 آدم موفق آموزه شما با الگوریتم خودتون پیدا میشه. چخیل این کار کرده رفتم با الگوریتم خودتون پیدا میشه. گفتن تو اسلام فهمیده؟ بعد اصلا شما نقشه حیاتی خودتون پیدا میشه. با این کار کردن میشه. این همین خیلی است. خب برای همون مشلین برای دیگر شدن همین کار کردن تون در کار. یا بدین کتاب خونت زندگیتون دیگر کنید. مشلین گفته ما چیز در نظر داریم. این درجه فهمش آدم. شما یکم بار همین اتفاق خوردگی می آدم خطی گپ میزنید میبینید که نفهمیدن شما یا دو کس خطی گپ زنید یک کس فهمید دو کس دیگهش نفهمید. دیدگی میبینید این درجه فهمش آدم. درآمد آدم همین فهمشش وابستگی داره. من مثلا اگر شما $3000 کار کردن توی در یک ماه هیچ محل رفته 1000 به کار نمیکنید. یگون کس این کار نمیکنه. درست؟ درآمد آدم فهمشش وابستگی داره. برای فکرانه شما این نشون داده فهمش شما هست. فکرانه شما نشون داده فهمش شما هست. فهمیدید؟ خب اناکن دو تا چیز دیگه میگم بعد میگم. یک تا چیزی که گنده به حد مردم ما با شیشتگی فکرانه نابوده نخوت کرد. به حد معنی سر مردم ما با شیشتگی این چی؟ دائما همین تکرار میکنند مردم ما. وقتی که شما دقتتون فوکوستون همون چیزی کمبودی به موندن گیرید حیاتتون دائما کمبودی زیاد شدن میگیره. مثلا کمبودی شوهر فکر میکنه. کمبودی میبینید که همسایه زندگیش به بهتر عین شما کمبودی دائما علم میکشید که چی من به همین چی نیست. کی فهمید؟ رفیقتون میبینید رفتارش و گفتارش به کمبودیش فقط میبینید. آقای خوبیش هم هست کو یکی خوبیش چشمتون با نمیزند حسابی که فکرانه کم بغله فقط کمبودی دیدن میتونه. آدم‌ها نگاه کنید فقط کمبودی یکدیگرش دیدن میتونه. افضلیتش نه. هر یک آدم افضلیت دارد کمبودی دارد. اگر شما کمبودی کوه همه به کمبودی است. پیغمبرها به کمبودی است. بغیر از پروردگار به کمبودی است بنده همش کمبودی دارد. برای اگر که آدم خود موفق شد باید که این فکرانه کمبودی نیست کنند نخوت بس کنند این چیزا. فکر ایزابیلیا فکر همه دقت چی امکانات من دارم حاضر چی با بهبودی دارم من حاضر من این فکر کردم دقت من به میمونی بعد میبینی که حیات با بردبره ها زیاد شده رفتن میگیرد فکر بسیار آدم‌ها یک فکرانه خام دارد که میخواهد که بے پول همه چی حیاتش بباشد. چی میگه یک کس اگر پیدا شد که من به یاردم کند همین یک کس ها زمین کمتر خرسای من تیاد وقتی که آدم من این خیلی فکرانه کرد پیش نمیره. همین چیز بے مهنت لذت زندگی آدم دیگه نمی کند. فهمیده؟ من یک مثال میبرم شما با همین گوش کنید. من همین الماتو با هست المایو ووز المایو من همونجا خوندگی من 4 تا ویش ابرازم دارم یک تاش همین من همونجا استراتژیک منج ام بی آی خوندگی بعد همین نگاه کنم یک 50 تا 70 تا استودنت زمین تاجیکستان همونجا میخوند دوشنبه یک ساله خوندنش $13,000 من در دوشنبه همین اکادمی کشودم در دوشنبه دقت کنید این عجایب در دوشنبه من اکادمی کشودم پروفسورها از سن پترزبورگ میبود درس میداد از مسکو و آلماتا فقط من مدل دیگه خیال کردم که آدم‌ها بسیارتر علم آموزن خلق ما میدونی چه خیلی بود مدل تو میبینی 2.5 سال میخوانی بے پول نمیدی دیگه جوابش 1 سال رفت آدم‌ها پول دادن آلماتا اینجا تو پول نده میخوانی تموم کی کردی اگر دیپلم لازمت باشد پولش ته اگر دیپلم لازم نباشد زاتو علمی که گرفتی رفته منیجر شده کار میکنی یا که میری یک جای دیگه علمت هست که کلات بمون کن. من گمان کردم که بعضی آدما امکانات پول داده خوندن ندارد همین امکانات سازم برای جوانا این گپ من 5 سال پیش بود. دقت کنید پیش پاندمی من سر کردم این چیزا پیش پاندمی 2007 سال پیش 2019 در دوشنبه اکادمی سماک شدم
فکر شما قطعه چند تا آدم رفته خواب یک کم گروه با 12 کس بازور یافته بی پول تو بی پول میخونی سونه اگر دیپلم لازمت است نکی پولش سپار من گمان میکردم که اگر 10 کس 4 کس پولش دیپلم سپارد ممکن یک قسم را سخوتا میپوشونه همین مدل رزولتات نداد удивительно چی و من خلاصه بموندم که آدمی که نمیخواند بی پول هم نمیخواند درست میگم آدمی که خواند و پولش مییابد میخواند آدمی که نمیخواند برای من وقتی که من بسیار بعضی آدما از بفهمیشه یا این چیزا نمیدونند کردگی نیست تجربه کردگی نیست می‌نویسد کامنت‌های ما با همین بی پول کنید یا چی میشه ما میکنیم بی پول من میگم زاو پوستای جای خالگی داره بی پول خو یکم کس بیاد پیش نمیکند پیش شما اومدید دوم میکنم مثلا یک تا فکر خوب میبرید که خانه با یک تا فکر خوب میبرید درست این به ضرور باید که این خیلی واخوره ها با استادیون ها با آدم جمع شد تیم بوله بپل باشه درست می باید که سیل استادیون پیدا شد من آرزو میکنم که روز شود که مردم ما پس علم با بسیارتر و چم اولاغ با بوسکشی اولاغ تماشا کنه استادیون میرن وز تاجیکستان میرن من آرزو میکنم که علم با اومده گوش کردن به مردم ما بسیارتر و چم فوتبال با فوتبال دیدی که یک خاک برش بازی کرده گشت است اون نشدیم نه همونم اموسیون نه که اموسیون توانایی که علم میتید یگون چی نمیتید من آرزو میکنم که برای علم با آدمو بسیارتر رواد وقتش بیاد که علم با بسیارتر رواد چیم کنسرت با کیف میکنی لذت میبری توانو میشی باعث میشی نه که علم با اینم توانو ترد میکنه اینم دونو ترد میکنه بوسکشی مضمون گپ منو میفهمی یا نمیفهمی 10 سال پس همین خیلی میشه چرا که تخم شما مایلی سری مردم با شنونده است برنامه چشمه میاد گوش کرده بوده دیگه بسیار آدم راه به میاد مننتدار میکنه سمالیات به میاد دیروز خطای با ایروپورت بشیدم همین سمالیات با یگو 8 و 10 کس تاجیک است مونده همش خطایان دو تا این بچه اومده همه کم مننتداری کرد گفت که استاد من یک 10 سال باز مردگار بودم در مسکو همین چشمه امید شما گوش کرده بیزنس خودم شدم من از بیزنس ها کرده هستم من میخوام که همین یک عمر همین نمازم با حق شما دو میکنم گفت من بچه ایروپورت با اورنچی با همین استاد شما من نمیشناسید نه که من میخوام که شما فهمید که شما با حق استاد داره تقدیر من دیگر شد از سبب به حد درس شما گوش کردم من به یاردمتون رسید این خیلی آدما میدونه من از موی سرم زیاد واخوردگی ایروپورت با راه با میاد بعضی آدما میاد سلام میدن بعضی شرم میکنن نه که میگه که من قرض برام یک کس میگه شما با فایده تر رسید یک کس میگه من تربیت کردم بهره بردم از پای شما برای ما تخمش شنوندنیم روزش میاد که مردم ما هم علم با تلاش میکنن روزش میاد چرا که به علم پیش رفتن دیگه نمیشه اوج با من 2 سال 3 سال پس یا 5 سال پس اوج به علم نه بیزنس کردن میشه به علم اوج نه موفق شدن نمیشه اوج تمام اون دوره گذشت برای همه قدر تمام چی من فرزندای خودم با هم تو یگون چی نمیتم من خلاصه کردم که آدم اگر که یک مهنت کرده یک چی به دست بیارد لذتش دیگه قدرش دیگه قیمتش دیگه با همه آدم توانا میکنه دمیش دانا میکنه دمیش برای همه من دیدم که بسیار آدم ها فکرانه کمبغلی که نمیفهمید از همین چیزها همینجا تلاش کنید که چیز بهترین زندگیتون پیدا شد از چیز بهترین و پولش دادن در کار همین خیلی بوده است مشلن страх ترس هر خیلی چی با بعضی آدما میگن صاحب کار نمیارم شدن یا کارخانه شدن یا اون کار کردن یکی مثال اینفلیاسیون یکی قرض میفرام یکی کریزیس میشه یکی تام بانکرات میشه یکی چی میشه همین آدمی که همین گپا میزنه بعد به حد ترسش بلند ترس رنگ
фаҳмиши одама, тавонои одама паралич мекунад. ранги паралич карда мепартод, тарс. кадом фикрона доранд мардуме ки сарватманд шудану муваффақ шудаgan. доимо фокусаш мемонад, ҳа ин чиза ман намедонам, саморазвития, ман ина меомӯзам. доимо китоб мековад, тренинг мековад, устоз мековад, кадом круг рафта шинам хезам ки ҳамин чиза ман ба роҳаш нишон диҳад. фикри ина мегирад, фикри ба маслиҳат мекунад, маслиҳат мепурсад. ман ҳамин чи як чизи ҳамин олитарини мардуми хуҷанд медонед чи ай? ина бояд мо ҳамин мардуми тоҷик ёд гирад. бемаслиҳат мардуми хуҷанд ягон кор намекунад. дурустме? ин беҳад одама пухтакор мекунад. пухтакор мекунад. ҳамин чи ёрдам мекунад ки ҳамон мушкила роҳи ҳалли осонтару арзонтараш ёфта мешавад. кадом одам ба маслиҳат кор мекунад? одами ба ақл, одами ба сабр, одами ба тамкин. вай одам кор. А кадом одам саросема бошад ва бемаслиҳат кор мекунад. вай гумон мекунад ки худаш ҳамин чиза медонад. ва хатоиш бисёр мешавад. хоб, мышление препятствия. бисёр одамо страдад мекунад, чибаки ҳамин майни сараш доимо камбудия мебинад, доимо проблемаҳои барьерҳои мебинад. а барьер ҳамин чиба ҳаст. ҳамин ҷо буред бозорам гӯяд барьер ҳаст. бо ман маршрутка мешинам, бо ман мошини худам заводид мекунам, бо ман либос пӯшиданам дар кор. барьер ҳамин чиба як чизе ки шумо маъқул нест доимо пайдо шудан мегирад. барьер ҳамин чиба ҳаст. а мышление возможност. ҳамин фокуса мондан дар кор ки агар ки ман ҳамин мақсадама амалӣ кунам, чӣ имкониятҳо пеши ман пайдо мешавад. ман айна фикр карда. агар ки ман аз паси ин мақсад равам, чӣ тавоноиҳо пеши ман кушода мешавад. ман айна ки фикр кардан гирифте бомбический результат мешавад. беҳтарин результатҳо мешавад. чӣ мешавад? беҳтарин результатҳо мешавад. фаҳмо? барамон мышление промедление, откладывание на потом. баъзе одамо ҳамин як орзу дорад, ё ки ҳаёташ мехоҳад ки дигаргуне кунад, ё ки як чизи хуба, доимо ақиб партофтан мегирад. хай бадтар мекунем, намешавад, хай бадтар. вақте ки одам ақиб партофтан гирифт, зиндагиш умраш оқиб рафтан мегирад. ман хулоса кардам ки ману шумо ба ҳеч ки гарантия наметиҳад ки 5 соли оянда ману шумо зинда ҳастем ё не. барои ҳамон максимум ҳаракат карда, ҳамин рӯз чӣ фикре ки дорад амалӣ кардана сар кунед. интизор шуда наисто, сар кун. ҳаёта ақиб ба напарто. ҳамин ки як кас бахшиш пурсидани ҳозир пурс. ақиб напарто. мумкин ки ё ту ё вай меморӣ бахшиш напурсида мерад. мумкин ки ҳама одама дига ту дидан натуни. ки медонад? агар ки ҳамин як каса қурбан мекунӣ, нағз мебинӣ, рафта раҳмат гуфтанӣ боша, ҳозир рафта гӯ. як кас ба хизмат мекардаги боша, ҳозир кун. як идея, ақида дори, як чӣ дори, ҳозир кардани ҳасти, хез кун. ақиб напарто. нагӯ ки ман тайёр не. тайёри аста-аста пайдо мешавад, агар ки ту як қадам зани, як қадам зада пеш ба рафтан мегирӣ, мешавад. мышление решительность. ҳал карда мери, ҳал карда ки рафтан гирифтӣ, ҳалли масъала осон шуда мегирад. баъд медонед ин аҷоибаш ҳаме ки мақсад бошад, мақсад ресурс пайдо мешавад. ресурс гуфта мо чие дар назар дорем? ҳам пула, ҳам одама, ҳам дига чизҳое. мақсад бошад, дига ҳамин чизҳо пайдо шудан мегирад. одамам пайдо шудан мегирад, шиносоям пайдо шудан, пулам пайдо шудан мегирад, бо инструментҳои нав пайдо шудан мегирад. главне ки мақсад бошад. хоб, аз ҳамин 5 та чизе ки ман шумо ба гуфтам, мехоҳам ки як фикри асосӣ барои хонатон ба 5 та вақт, пул. ман ин чизе ки ман шумо ба гуфтам, мехоҳам ки як чизи асосӣ барои имрӯз ҳаётатон ба. диққат. ман бисёр одамо қати кор карда як чизе фаҳмидам. чӣ қа одамое ки боло рафтагӣ ҳастанд, муваффақ шудагӣ ҳастанд, барои во капитали асосӣ репутация аст, связ. ман ин дута чӣ капитали асосии ваё. одамое ки боло рафтану тавоно шудану, миллионер шудану, миллиардер шудану, карьери бақувват сохтагиану, ҳамин соҳоба аввал максимал мана ҳамин чиза
حرکت میکنند که همین از دست ندهند. وقتی که این رپوتاسیا بقوت شد، شما با باور زیاد شد، آدمای توانا شما دستگیری میکند و شما ریکامندوات میکند، شما بالا به میبردارد. آدمایی که همین مایده مونده، بعضش سوپر умные معلومات ولر مایده مونده، برای او فقط پول در جای اول میستد. من میخوام که شما فهمید از درون همین رسورس ها یگونه رسورسی که برقرار کردنش آسانه این پول است. پول نیست شد و همه آسان است واستنوید کردن. دیگر ایناش واستنوید کردن نمیتونید. من میخوام که شما اینو فهمید. آدمایی که کمبغل است نمیفهمند. باز من چیزی که گفتم من میلیونر رو یاد دادگی گپ زدم شما با. باز من چیزی که گفتم شما با همون چیزی که من میلیونر یاد میدم من این چیزه. باز ممکن که کلی شما با گپ میتابد. یکی یک روز میبیاد شما میفهمید این چیزه. پول باید دادید هیچ گم نه که شما باید که من این دو تا چیزا باید نتید. 1000 بار زیادتر پول واستنوید کردن میشه. نه که شما من این دو تا یگون بار واستنوید کردن نمیتونید. کدوم آدمی که موفق است، توانا هست در سمت دنیای میفهمد کپیتال اساسی من این دو تا قاعده گرفتم در کار. Есть истина, кажется истина. دقت کنید. بعضی آدم‌ها گمان میکنند که اگر که من این خیلی بعضی آدم‌ها گمان میکنند که دقت کرده اینو ببینید. من اینو تماشا کنید. اینو تماشا کرده؟ دقت کنید. من این кажется успешным. А это является успешным. Кадумаш будам мехай? Является. Кадумаш будам мехай? Манаиме. А это же не видно. Это же никто не видит. Видите? Настоящее богатство оно не видно. Настоящие мозги она умна. Бисёр адамо нигоҳ кунед. Бедные люди покупают эмоция, богатые покупают актив. Адамое ки камбағаланд бисёртар эмоция мехарад. Лишь бы крутой модный брендовый ягон чи дошта боша. Эмоция, а богатые покупают актив. ҳаракат кунед ки барои дигарон зиндагӣ накунед, барои худатон зиндагӣ кунед. Мана намина хотатон ма доштаистед. Ки мана фаҳмид? Ин кажется успешным, а это является успешным. Ина бояд ки ҳама фаҳмад. Чизе ки гуфтани будам. Хуб, анакун савол ҷавоб ба мегузарем. Шумо ҳақ доред ки савол тед. Ман савола шумо ҷавоб додам.